lakini ndi sitoja Yehova livodha uata ondoni o nondo maeta thembo mbuku. In the verse 12, what does the Bible says? Number 1, muyasia mesa ya Yehova nithikitata nibukitwe. Kila kitu mama etendembo isumbuku ni kwithwa. Are we together? Ni kwithwa ne labda ma Athembi ni metikilile mete wesindu isu ibukite hata ibukitwe. Nundu ni mome kwasia mesa ya Yehova nithikitata nibukitwe. Na usiao wayo ona leu wayo ni we wajao wa mana, because that altar no longer works. That no altar is no longer valid. Alama priest mevo matio dhuku machao wo na we manani cha wo nondo ibuko ni the later no nena yulo Athembi kuni watu neka Athembi bondo meka lile wesa kwethia Kithembeo cha Yehova ni chekata ni cha bojwa. I think Nikki will make sense bindani the tondo mavasta mombi inaweza kwethia indembo ni chekata ni cha bojwa ele ni kwetu nyumbani yao ya mweya nondo andu mekulia indi ngai o ono thoko mani mavasta ni ngai wa muthemba weva ko nondo twile othi kanisane. Are we together? Yes. Indi landembo tukumia ni tomi buthia landembo tukumia ni tuika hata na nchoki tu indi verse 13 na engi muyasia sisi ai undu iania mino kana undu iania chao mino ni kwasia mavasta kana ma priest mai bindathu ala mekalile undu mebuthia kana mabuthia ongai pamwena kwithiwa no mo matabia maete ndembo sia ile. Are we together? Andu yuni mavikite bandu mona ndembo ini umwe one wekata ni waingiwa na ne manowa ne maondo wa mengiveto mara ndembo ya kwacha mara ndembo ya evening mara ne ndembo ya movea mara ne Christmas na nichokete mara ne chao konga mana dhukumi kweka mondo then we are mwingi nondo kwambia Athembi ona mome ona maweku chomo kwatia indi babe nondo wai muongele mandiko mange imasia na ni mume timbete. Kwa Kiswahili ni kudharau, kwa Kisungu ni to despise kana contempt. Lakini kikamba kutimba ti ni saiti ya kuvuthia na ningele kanyanjongo munenga pe mundume umwe walalamikile muno itabia mukandu yenguko na wina sioba ndu yenguko jesi muka aina itumisie basi akulea kuwa nguko yeba na ila wabike vandu ewa anowa ni mundumo osa isilie nene eki ya musele eki ya kiwu osa ngukuliza ayo na miki hapa zene aweka na nguniko amana ngukusuzi yatayo atimbo onosie ayitongeza amege bugundini na amikunika naongela ivia ilone kana ngukundika ume neke amwakine kila cha vinjo watu yeye mume mama amukuleke wandete ni chao ama mena na wenda ngukwe. Kwa hivyo zaidi ya kudharau mume amefanya kitu kingine zaidi. Yu mundu mosu ele kuikulia ngo nino yake mundu mko wangu hata. Ondoso newe kikie kwa mwe. Twimusie tipa kwa mukono. Niko inya kwa yake imani. Ile wakwa lalamikile alasi aenda chabati na ake kwa bahati mbaya. Ambiki hai kwa nini tiwo mudinda na kwa nazi mama tinda itakuwa chabati nginya ewa wo eno sondo weki mtu waka ndo asa umwe wa witho na ndo aikone nyenga uwe aende kudho chopo kizi ko maka zangu weno kukanda ndio vya wakwa ndenguni ziva my friend nikatoka ningoza ichabati kuto ya my friend nikukuta wa kutimba. Are we together? Yes. Chai mtu imwende. Ola mundume muka watinda imwe ndwa out. We mundume hata alange matwana out. Wawo. Amosa mathi kwangelekanyo. Helobi.
lakini na mtu wa madhare na mtu wa madhare na mtu kauteli ni ku madhare na mkalia nthi wanda vie mundu mukasese asetie ko ndi ko wandeteba mume amwe na wenda outing lobby enda outing ba lobby yani nanga mbese susio nthe nongia mutwe bandu bathuku byo ukweta wa kutimba nundu mandiko mange ni motoni ya mamutimbite hata nundu inywe ni mwetete verse 13 ila yosiwe no ngendu ni mwetete ila ene kuthua mukandete ila ndwau ekulia ninaele kumiosa moko ni meni andozu mina abuja ngai muno ende mina abuja ngai muno ende